a o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong. Profesa Ngaka Moremi Tlotša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala a Ramošego gaufi le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tlotša Baroka. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Right, Mutele, wa Mutse Community Radio, gona fa le go 96.3 FM. A re sa le gona go mmeng. Re no gopela tshwarelo mabapi le gore ka fala le tlakaleng la Dr. Moremi go be le go kgaoganyana mola le mola dilo tša mafaratlatla di be di sa sepele ga botse empa awa ka baka la gore re swere bo matwetwe re swere bo mahlwadi bona ba no ngangele dithapo ba ntšha mo ba lokela mo ba pressa mo ba dia jwale ke ka baka leo e le gore re buile magagesho re gona ga re kgone go tšwela pele go ne le ntwe e sa sepele go ga botse ka baka la gore mmereko wa rena go iša quality bathong mmereko wa rena ga se go berekela go tikhutša ke ka baka leo re dulago re bonagala kapara le ba ba kaonana mešomong ya rena bjalo ga gone molato gomme re boela morago mo e leng gore ke be ke le mo prof a ke tsebe gore na mohlho mongwe pele re ka boela ra bolela le motheletši mabapi le go emanyana fale go ne le se o ka ratago go se bontšhanyana na go ya ka nna be ke re a re otlolole ka lebaka la ge nakoela o ka re le yona e re šia re no napa re tšwele pele dilo di tle nna pele kgone go sepela ga botse le batheeletši ba tle ba kgone go feleletša e le gore ba tsena a ka nnete professor re a leboga mongaka re fa re tšwela pele ka sona sebopego seo mo e leng gore re tšwela pele ka dipotšišo tša rena tšeo e lego gore di be di tloga di kwagala gabotse ebile le di hlalosa gabotse mongaka ke kgopela gore re be re le mo go ye e rego lena jwale ka mangaka a setšo le ya dumela go modimo le go Jesu re fitile baruti ba bantši ba kwagala ba kgala setšhaba go tla go nyaka thušo go lena jwale ka mangaka a se Afrika na seo se le swara jwang jwalo ka mangaka a setšo malume ka kapa se ne go feleletša e le gore ga se nape se re swara gabotse mara re no fela re itlogela re re ga gone taba motho ga e kwa bohloko ka bohloko ba gage o feleletša e le gore yena o a tloga a feleletša a fihlile gore rena gomme a kry-a thušo rena ra se mo ganetše gore a boele kerekeng a ye go tsena kereke ge e ba a tlile motho wa modimo a te kopela ke hlogo re a fihla ra lafa hlogo ya motho ya fola motho a boela a tekela kerekeng ge e le gore motho o ba a tlile a te tshwaretše ke loto re a lafa loto ge e le gore motho o ba a tlile a te tshwaretše ke sela le sela mo mmeleng re a lafa mo go ba bang gona motho gomme a boela a ya kerekeng a ka se re a tlile go rena ra gana a ya kerekeng mara e fela ke ka nako ye ntši baruti ba ba ganetša batho ba etla gore na mangaka a setšo gore ba tla ba kry-e pholo jwale ka mangaka a setšo
go ne le mo le tekreang le šitelega ge setšhaba se ya kerekeng ebile ba boa ba etla go lena? Rena bolo ka mangaka setšo malome ka kapa ga go ne mo e leng gore re a šitelega. Ga re re motho ga e tswa kerekeng o tšhilafetše, ga re re motho ga e tswa kerekeng o nyamišitše mangelo ya gabe gore o rile eng goba o gobaditše badimo goba o kwatišitše eng. Motho ga e tswa kerekeng a etla gore rena re a alafa mo go ba bang gona ra lebelela gore bothata bo tswa kae ra lokiša fao gomme motho a tepoelela kerekeng. Rena ga re na bothata le kereke ebile a nke re ganetša batho ba ya dikerekeng ye nngwe le ye nngwe ga re gane rena mangaka a setšo. Ka nnete prof, ka gare ga dipereko tša lena kapa ka gare ga thušo yeo le fa go batho go na le mo e leng gore le kgona go te kry-a le swanetše le rapele ge le thuša motho ka gare ga thušo tša lena? Malome ka kapa ka mo gare ga dithušo tša rena go na le mo go gapeletšegang gore o rapele o bitše modimo. Lebaka ke gore dinneo mpho tša rena tšeo re fago ke badimo ba rena di a fapana, le dithapelo tša rena di a fapana. Go ne le mo gapeletšegang ka lebaka la gore matšatšing a bolekgono go ka lebelela o kry-a motho e le ngaka ebile a boa a tsentšha kereke ebile a boa a ria tšela le tšela kore a ria dilo tše dintšhi a ne a nnoši. Mara ga ke bolelele lehlakoreng laka nna ga se nna moruti, ke ngaka ya setšo. Nakong ye ntšhi mo e leng gore go nkgapeletšaga gore no ke rapele a ke bone go e ba bothata gore ke bolele le modimo ke mmotše dillo tšaka, ke kgona go phasa badimo ba gešo ka tše ke ba phasang ka tšona gomme ge ke fetša ka tenamelela thaba ka rapela ka bolela le modimo ka mmotša dillo tšaka ebile ga ke bone ke mo riela phosofelo. Ka nnete nke re ye mo go ye and then yela e tle e be ya mafelelo. Go ne le baruti kapa dingaka tšeo o tla di kwang di senya ngaka tše dingwe kapa baruti ba bangwe maina fela gore moruti wo kapa ngaka ye e kwagale o ka re ke yena moruti kapa ngaka ya nnete go feta baruti ba bangwe kapa go feta dingaka tše dingwe. Mohlomongwe a lebeletše gore a tshepagale goba go ratwa le gore a bonagale a le kaone kudu setšhabeng. Jwale prof, wena jwale ka matwetwe goba mahlo a di bona ka mo lehlakoreng le la semoya goba bongakeng, o ka reng go moruti o mojwalo wa go tsamaya a senya baruti ba bangwe maina kapa a senya dingaka tše dingwe maina, goba o ka reng mo go ngaka ye ya go sepela e senya dingaka tše dingwe maina kapa e senya baruti ba bangwe maina gore yena a bonagale e le o mo kaone kudu go feta mangaka a mangwe kapa go feta baruti ba bangwe? Malome ka kapa nna ke na le 13 years ke bereka mmerekong. Ga ke gopole le ka letšatši le letee ka tšatši le lengwe ke bitša leina la moruti ke mmolela gampe, ke bitša leina la ngaka ke bolela gampe, lebaka e le le letee mmereko wa ka ga se go bolela ka batho. Ge o ka ba ngaka wa bona o fihlile o thoma o bolela ka ngaka ye nngwe tša gago di ya go palela. Ge o ka ba moruti wa bona o fihlile phuthegong o rera ka moruti o mongwe tša gago di ya go palela. Se motho a swanetšeng go se tseba ge ke te tsenela kereke a ke re mo gongwe ke kereke ye e rileng nna ke a rera mo ke rerago gona ke senyago moruti tsoko leina felo fao go ne le ba ba ratang moruti oo, and then tšeo wena o thomang o di bolela batho ba thoma go go bona gore motho ga se motho. Wa bona ntho ba reng ke boloi a e thome ka setlhare e thoma ke pelo. A wa swanela malome ka kapa gore ge o ile go bereka tša gago o fihle o bolele ka o mongwe motho. Ga wa swanela gore go le moruti o ile phuthegong a re o ile go nyadiša goba a re maybe o ile ditebogišong goba maybe le ile o ntšha ngwana ka ntlong goba maybe o ile go boloka o fihle o bolele ka baruti ba bangwe. Wena o le moruti ka bo wena
o thomile go ba ntho e re e bitsang gore ke twesha ya wena o le moruti wena ka bo wena gore a re o thoma strike se se seng gona o thoma go ba le maaka o thoma go hloka nnete mara o nyaka batho ba go šale morago motho ga a nyaka leina o swanetse a itirele ka nnete lebelela di-company goba ke re di-shopo tša go tseba go rekiša ya ga ba re ga ba rekiša ba bala di-shopo tše dingwe ba re rena ka mo go rena re a rekiša ya re ithekišetša mokotla wa bupi gomme o sepela ka gore le gore le gore le gore mara o kry-a mokotla wa bupi ba o rekišang o swana le lebenkele le bapaneng le bona ya ke lebaka la goreng o swanetse go le motho o tie ka ganong ya modimo ga ka go fa boeta pele botsebi wa tseba go alafa batho mara wa hloka bohlale ya gona modimo go timile mpho e kgolo go fileng yana modimo ga ka go tima polelo go se tsebe go bolela ano go ria gore o no sepela o bolela le lwetse o sengwa swanela go di bolela le tše o sa botšišweng Yeah. gona tseba gore o le moeta pele o ka ba ngaka o ka ba moruti gona o ne le bothata molwetse o tlile go wena a o sa mmotša tše a ditletšeng ya diphekošidi goba ge e le gore o bona ka bebeleši ga o sa bolela tše bebele di bolelang le tše dipheko di bolelang o thoma go bolela ka ngaka ye nngwe o thomile go tšwa tseleng ya motho ga a tlela ngaka ye nngwe o tletše wena bolela tša gago le yena le fetse a sepela e gae ka nnete jwale baruti le dingaka ntho e diriwang ya gore re bolele ka batho ba bangwe malome ka kapa ke na le nnete a re ba nthieleditše mo ba leng gona ya ka nnete ntho re e dirang rena a ke re ntho re e dirang modimo o tlo rotla and wa bona malome ka kapa go o ka re o tlošetša motho nako o bolelang ka yena o ria se sengwe se se botse sa gore o se šale morago o tlo o bolele ka yena gape gobane wena o tšea nako ya gago o lebeletše motho o mmisa nako ya gore o tetebelele diphoso tša gago le gore o ka lokiša dilo tša gago jwang ka nnete jwale dingaka nto ya go bolela ka ngaka tše dingwe ga se yona ya ene ngaka ga e kgantšhe ngaka ga e thete ngaka e reta ke setšhaba ya o ka se ithete o le ngaka Ai, nka se re ke leso ke le moremi ka re nna gomme ke tseba ke ne maaka ke santse ke rete ke batho a gone ngaka ye e ka e thetang monna ga a swere kgwele ya maoto a bapala a le ka lepatlelong disapotara ke tsona o di kwan di re go bontšha gore motho o ntwa e diang go bontšha gore motho o nto a e dirang wa itseng o a e tseba ya jwale go o ka re o le ngaka wa e theta nna re tlo go lebelela ra go lebelela mola wa ria diphoso re no ya mara lebelela ga o le moruti o e theta baruti ba bangwe tlo bona ba tšea dipaki tša bona ba dula gabotse ba tšea bibele tša bona ba di bea mola mara e re moruti o la emelele o emelela se a swara bibele a go betha ka bibele a go bontšha gore nto e ka mohlogong ke no e swara fela gore o bone gore ke swere bibele ya jwale wa bona taba ya go bolelana ya go nyatšana a go mo irišang ka nnete ke na le nnete gore dingaka baruti ba porofeta nto ya go bolela ka ngaka tše dingwe santse re e tlogele lebelela taba tša gago wa bona go ka lebelela taba tša gago wa di direla leina ka bo wena o tlo loka mara go ka re o tlo dia leina ka motho o mongwe o ka se tse go lokile wa šalela o a šalela ya ke nagana gore le nkarabetše ka gare ga dipolelo tša lena profile le nkarabetše le ye e bego e re thuto kapa molaetša wo o ka o phatlalatšang go baruti le dingaka tša setšo mabapi le phenkgišano ye o be o ka reng empa ke kole o ka re le e arabile mongaka empa ge e ka ba go ne le molaetša wo le ka o rolang go mangaka a setšo e šita le baruti ba dikereke go ya ka go fapana ga tšona le ka no o rola mara ge e ka ba le yakwa gore le o arabile ga gone molato malome ka kapa ke nyaka go laetša baruti ba porofeta di-bishopo ne se sengwe se se re ka no ba re na le diphapano tša rena re ka no ba re sa nyake go kwana ya mara se re swanetšeng gore re se tsebe ke se se teng modimo ke yena a re kgethileng ga ra e kgetha ya modimo a re kgethela gore re tle re ilwe re bapale ka setšhaba sa gage ka nnete modimo a re kgethela gore re tle re boe re kgantšhetšane maatla ao e lego gore ga re nao maatla ke a gage aka modimo a re kgethela gore rena re tle re sepele re nyefolana re bolelana gampe ya lebaka ke gore
nna matšatšing a bolekgono go ka lebelela mangaka a sekgowa a re phala ka lebaka la gore ge ba bona gore mo go nne le phoso ba kgona go bitšana ba re ge ba fetša go bitšana ba laetšana ebile ba fana maele gomme ba kgona molwetši wa bona mara ga ba tlo re ge ba kgonne molwetši ya bona go ba le o mongwe a sepela e bang le maekgogomošo a re ge nkebe e se ka nna ge nkebe e se ka nna o tlo kry-a o re ge nkebe e se ka wena gante motho a berekileng ka se wena ke yena o la mathomo o fihlile dipitša di botswitse wa fihla wa bula wa ja jwale nako nngwe malome ka kapa batho ba swanetse go tseba gore mmereko wa badimo o ne phamphadišana mmereko wa modimo wa kereke ga o ne diphamphadišana ntwe re santšeng re dire re santše re bengata e tee dinaga di sa hletšwe dinaga di a utswetswa dinaga batho ba bolawa dinaga batho ba timela se rena baruti baporofeta dingaka re se dirang ke gore rena re rieng re bontšhe setšhaba seo rena re kgona go ba le maekgogomošo re ne le maekgogomošo re tshepile dihlare tša modimo di nošetša ke mang a o tsebe o tshepa sehlare se e leng gore o te kgantšha ka sona o sa tse gore se nošetša ke mang o riela mong wa gago wena makoko ebile o kgona go bolela gore no nna ke tseba eng a e bereke ka mokgwa o malome ka kang e re le batho re santse re ratane nna ke be ke le motho ke itumelelang kudu mo setšong go a fihla nako ya gore moya o late mogekolo wa gešo ore monna wena tšatšing la lekgono ke nyaka go bona o bereka ka metsi fela le bebedi ke mosadi wa ka ke santše ke rieng ke santše ke mothega ka nnete ga ya kerekeng ke santše nako nngwe ke rieng ke sepele le yena mmereko wa batho ba ba šang batho nneteng ke gore setšhaba se ba bona ba kwana se kgone go bona gore le sona santše se kwane ge re ka se kwane re tlo ba le bothata ka nnete gone ba le rene bothata ba gore malome ka kapa molwetši ga a ka tswa ka mo go ye ngaka tsena ka mo go ye ngaka ba re motse ga wa tia le go theilwe mabana molwetši ga a ka tswa ka mo go ye ngaka tsena ka go ye ngaka ba rone thokolosi le ge thokolosi se gona o nkwešiše ko gore ke lebaka la gore o molomong šetše re baka potwana ko go baka dijo a re sa bereka mmereko wa modimo ka nnete re bereka mmereko wa modimo le badimo re lebeletše tše di leng ka gare re lebeletše dipotla tša batho ke bothata mo botlo o tlang gona mara go ka bereka mmereko wa o bereka o te khomoletse o se ne phamphadišano le motho dilo tša gago di tlo sepela gabotse gobane wena o sepela ka tsela ya medimo ya gago ka nnete re a leboga prof re a leboga ke kgopela gore re emegaleng mongaka re dutse fela metsotsong e meraro fela go itswela gona fale e reng ya lesome ke kgopela re emegaleng ya 064-8582-771 064-8582-771 le letlakala la whatsapp line ya rena a le gona a le a šoma motheletše go le le kgausi mo ka beng o theleditše o le gona fa le go 064-8582-771 064-8582-771 dilo tše prof a di bolelago le hlogopoledišano ye e le go gona tafoleng letšatšing la lekgono dilo tše magagešo ba bangwe re a di bona ba bangwe re a di kwa mcrs mo moyeng tumela mcrs 064-8582-771 064-8582-771 ke nomoro ya mogala ya ka mo diphapošeng kgašo mcrs o se moyeni a kwande a re gona rale ka nnete thobela le kae mongaka ke leboga mantšwa ga gwa mabotse kudu mogala wa gešo modimo a go fetše dibotse ena nke a gore o rise molemo o sa feleng thank you re a leboga 064-8582-771 064-8582-771 mcrs o se moyeni a kwande thobela a re gona ra lena mongaka a re a leboga
o ya ke leboga kudu mogala ke leboga kudu mogala wa gešo thank you 064-858-2771 064-858-2771 motlho mongwe potsišo ye nngwe banna ko go nore phadišano ye ya baruti ba dikereke tša go fapana ya mangaka a go fapana le bangaka le baruti na le a e bona ge ntše le sepela mo lefaseng la modimo na mcrs o se moyene a kwande thobele re gona ra lena mongaka ke ya go amogela Adolf Makondo thobela le kae mongaka ao ke leboga go feta go leboga go kwa lentso la lena iya iya dilo di tlo sepela ga botse iya lebaka iya ke ya malo wena mogala ba gešo tanki ke lebogile kudu o bolela nnete mogala o bolela nnete mogala o bolela nnete o seke wa nyaka go swana le mokete ga o tsebe se mokete a se dirang gore a be ka tsela yeo a lego ka gona ka nnete 064-858-2771 mcrs o se moyene a kwande mushati man ababuputa ngivukile ngingezwa ngakuwe siyaphila baba ninjani ngithokoze baba wena hayi wena iya 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 a ba sa boa ke lebaka la go hloka nnete eish eish
ke go kwa gabotse pa yeah eish mara wena ka lebaka la go fiwa o kgone ba bona yeah yeah babu puta o kgaogile prof yeah mogalabo o na le mpho ye bagalabe ba mo file go yona e kgolo ye e leng gore go no shota gore ba molaetse gore a ye go iphethela kae nako e kae dilo tša gage di loke di be gabotse empa fela gore batho ba mo jela mona godimo ga yona mona ko montšhi mona o senya dilo tše dintšhi batho ba no nyaka go senya dilo tša batho ba bangwe ba di kry-a di le gabotse ka nako e nngwe ka lebaka la go sepela re nyatšana ka ge re le bahlahli ba setšhaba ka nnete ruri re sa le go 0648582771 0648582771 ke na le bonnete ba gore dingaka ka go fapana ga tsona baruti ka go fapana ga bona ba thieleditše gore na ga botse maikutlo a setšhaba a reng tabeng e re tshwereng le kgono mcrs o se mo yene a kwande thobela a re gona rra lena ra wa mo Tobela. Yeah. Eh. O berekiša semoya o thwasitše metsi fela eh yeah ba berekišana aga
aga a wa solva selo a re ratana re nyakane yeah a di swane yeah kgaitsedi yaka ke kgopela go tsena polelo ya lena ka bogare ke kgopela go tsena polelo ya lena ka bogare kgaitsedi yaka ke re tloga re lebogile nako a lena tanke alright motsheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM lebaka la gore wa ke tšee kgaitšedi ya ka ke mmee fase wa kgaitšedi ya ka bjale o be a šetše a tsene dithekišong jwale a botša setšhaba gore yena ke yena mang o bereka ka tša goreng re thabela kudu gore batho ba ba diang sewe ba tle ka mokgašong ka mo ba bolelele ba marketing gore re kgopela go te thekiša re a thuša ka bodihlogwana re thuša jalo ke mokone o be a šetše a tsenelela magagešo a gone molato felo kgaetšedi yaka o tle ka mo ka sealemoeng sa rena ka fa nke o tle o re patele o re fe tšhalete wena a gone molato prof ke kgopela gore metsotso šile ke e lesomesenyane fela ke kgopela gore ka 10:20 re tsene mola dithekišong tša ke bona kgaetšedi yaka Angela o swere di-container fale di tloga di ngwadilwe gore ye ke timiša tokološi ka lebelo ye idia jale kgaetšedi yaka re tla ka mo go wena ka fawe metsotso e mebedi e ka bang e meraro fela ga gone molato re mo dithekišong tša product ya professor Moremi gore batho ba kgone go nwa ba hlape ba tlole ba die ka baka la gore mathata ke mathata ga gone molato felo professor re mo tabeng ya competition magagešo ba theletše ba bantši ba kwagala e le gore taba ye ga ba ithekge ebile ba e bona batho ba bona malome ka kapa ene batho ba kwa ge o le motho o bolela ka motho o mongwe le go ka hle o e bea ka dika le diema batho ba kwa gore gabotse motho a rate batho nto mathomo o ka se re o le moruti wa nyaka go ba moruti wa go se rate baruti
ya o ka se re o le ngaka wa nyaka go ba ngaka ya go se rate mangaka ge ya a e kgonagale wena ka bowena o ne le bothata ka nnete o ka se re o le ngaka wa tlhoya ke dingaka ka moo a go kgona wena o le ngaka o ne bothata le ge batho ba bangwe ba ka be ba bona o ne kurupuana ka go mara se santseng o se tsebe ka bowena o le ngaka o ne le bothata ya ga o le moruti o nyaka go ba moruti o nnoši o nyaka go ba gweleata o tšee batho ba ka moka a re tlo go ganetša mara batho re ya ditiro tse di botse ba di bone ka nnete seng gore wena o ithete motho ga ithete a ka nnete prof Ee. a re ya dithekishong magagešo ga ke tsebe gore na ba eme komana madula a bapile ba tlampotša gore ka kapa jale re ka no tsena moyeng ke mo ka raya dithekishong ka sona sebopego sewe re sa leka gare ga lene go lapitšeng tše kgolo motheletši wa motse community radio re tsamaya le professor moremi mo e leng gore taba ye ya di-competition tša baruti ebile re no be re itlišitše gore magareng ga mangaka le baruti empa le baruti ba ne ba nnoši hei prof ba kgona go baka gore ba kgona go no baka ba ne ba nnoši mangaka a se gona ka kapa ke re nnete ke gore rena baeta pele re baka mo re bonang ke diphuthego go na le dikereke tše di wileng ka lebaka la pako ya maatla batho ba baka maatla motho a re nna ke ne maatla go na le dingaka tše e leng gore ga buela ga di sa bereka ka lebaka la go baka la gore motho a re nna ke tseba ntongwe lengwe motho o le reng ke mamanga a tsebe selo a o modimo wa motho o wena nna ke motho o mongwe ka kapa ba kgona go tla ba re monna ngaka wa se tseba setlhare sa gore ke tlo no ra ke se tsebe wa go tseba gore ge motho a rile o ria ke ra ke tsebe selo o tlo phela ka kapa ska di dira tsebeng ke go le motho re a leboga professor a re ka molago kgaetšedi ya ka NG ke moka a re tsene dithekishong ke ya di bona šedile o di beile fa le mona gore ka kapa bona ko batliše mo kgaetšedi ya ka Angela ke leboga ka kapa le kgono ka kapa ke tlo gopotsa batheeletši le balatedi ba rena ka special sa rena se se thomileng go rana from the 1st of June se se yang go fela mafelo a kgwedi a June sona ke combo e tsamayang e le taelo ya mahlatsi taelo ya meleko le taelo ya tekološi re se sepiša ka only 600 rand go se reka e le combo okay go se reka individually ke 250 gape ba gopole gore re courier everywhere mo ba leng gona ge ba lakatsa go ba le di-product tša rena ba re kry-a mo nomorong ya rena ya 060 9590303 060 9590303 di-product tša rena tše ding le tšona di sa le gona bo lerumo la banna di-Z2 di sa le gona ka mo gae ge ba nyaka go dikry-a o dikry-a ka gae wa bo gape o ka placea order le rena nke o emišitše o di swerego mo kgaetšedi ya ka nke di kgone go bonagala mo gore gabotse le sweretša mohutamang kgaetšedi ya ka ka fawe mo ka kapa ke swere taelo ya meleko ke swere Z2 ke swere taelo ya lerumo la banna ke swere taelo ya tokološi ke swere le pinki ke yona taelo ya mahlatsi kana mahlatsi le bolela ka mahlatsi a tšhelete mahlatsi a basadi gape go di motho mongwe ga a rata ke basadi kudu o bonane le mahlatsi kudi lefaseng ga re bolela ka mahlatsi ntate ka kapa re bolela ka mahlatsi ka moka a re kgethole ge bophelo ba gago dilo tša gago di bulegile ka moka o attracta mahlatsi ka moka e ka ba banna e ka ba basadi e ka ba mošomo e ka ba ya tšhelete e ka ba ya gore o kganye o bonagale ka kapa o mošwe o swane le nna ntate ka kapa ke go kwele kgaetšedi ya ka kana ge ba nyaka go fa ka di-order mo go kry-eng di-product tša ga moremi o ba gopetša gapele ka di-special dinomoro e le e reng ke 060 9590303 ka kapa ke rata go hlalošanyana Z2 ya rena le lerumo la banna ba gantši di-client tša rena o kry di nyaka go tseba gore phapano ke eng mo gare ga tsone lerumo la banna ke taelo e ntate moremi a e diretseng specifically for banna a enwe ke basadi a se ya basadi lerumo la banna ke la go thekga motse wa monna lerumo la banna ke la go tliša lethabo ka mo gae ge ke ihlaloša ka botlalo and then Z2 enwa ke basadi enwa ke banna ka mo basadi ntho e kgolo e Z2 e thušang ka yona ke lehlapo la mosadi di-period pain tše re bane le tšona di-discharge tše e seng gabotse le mohlapo o kry o ne le kgalanyane yelo o se gabotse
lerumo la Z2 ke yona e swantse e nwe ke basadi e thuša gape le go oketša ditšhanse tša gago tša pelego go catcha go le mosadi jalo wa bona gore ge monna a swere lerumo la banna ke swere Z2 ke fele ke motšhelela Z2 lapa le a gola lapa le ba bose ka mantšu a mangwe ke nyaka go kwa gabotse kgaetšedi yaka lerumo la banna le diretswe special for banna ga le nwe ke basadi empa Z2 e kgona go nwa ke motho wa mme ya be ya boa ya nwa ke motho wa ntate ke taelo ya madi oya okay awa re le kwele kgaetšedi yaka le korea mohlomongwe South Africa fela di-provinceng jwang mo gongwe rena re berekiša korea ya rena e fihla mo go le mo go mo South Africa e fela go ne le ba bangwe kry ba etswa botswana ba re nyaka go korea re ira le bona ra kgone ba romela ka gore e ya le ka ntle ga South Africa ge ile re fihla botswana a ke go kwele kgaetšedi yaka re lebogile kudu dithekišo tša ga Professor Moremi ke ona o bo maruma madi bo di-Z2 special sa bona ba re se sa le one ge o di reka ka combo ke 600 rand empa ge o di reka ka 11 ka 11 ke 250 re ya leboga alright motheletši wa motse community radio ebile go na le motheletši o mongwe a šuena ebile kua fase o tloga a beile matsogo a go dira jwalo a mararo o re ke kgopela gore o nkirele sehlare sa mahlatse ke kwa ba bolela ka sona mo radiong alright ya ka nnete kgaetšedi ya ka ke dimakatšo mašaba wa o tla se hwetša sa mahlatse dinomoro tšela kgaetšedi ya ka tša ge o nyaka sehlare se di gona di tla tšwelela e se kgale kgaetšedi ya ka gomme o kgone go di tšea o ba letšetše mogala o ba botše gorena ba ka se kry-a ko kae jwang ka nako ma go kwagetše gabotse Professor Moremi a re a leboga re fetile di-producteng mongaka re sa le ka gare ga taba ya competition magareng ga baruti seng sa bona magareng ga dingaka seng sa bona magareng ga dingaka le baruti competition ke re gona malome ka kapa mara se ba swanetšeng go se tseba nna ke le professor ga ke gona ka moo nna malome ka kapa ga ke ile motho nna ge nka re ke sepela ka koloi ka bona batho ba tsene kereke pelo ya ka ya mpotša gore ya maki a tsena kereke ge e tšwa ke ya pele o kgona le gore le ge o sepela o kry-a ba etswa kereke bapere diaparo o kgona go ema o ba nametše ke a ema ka nametša ka iša batho mo go nyakegang gona nna ke ngaka ya setšhaba ene nna malome ka kapa ga ke tlo gore ge batho ke ba bona ba le mola ka nyatša tumelo ya bona ke bolela polelo ye nna mosadi ya ka ke mo kry-ile ka gare ga kereke ya Sion ke ile ka tšatši le ke ntšha magadi ka lona mosadi ya ka o mogolo ka letšatši leo ga gabo be ba rile mpogo wa dikhutlo wa kgomo ka tsena kua gae ka tšea phalafala ka go lala ke letile le nna ke thekgile wa ka mosadi ge ba bina mola ke bina le bona ga go ne sa phoso se ke se dirang ga ke bone phoso felo ke tlile kerekeng ke swana le mang le mang ka nnete monga ke mo ke reng malome ka kapa baruti ba porofeta ge re ka dula fase ra bontšhana ra hloka maekgogomošo setšhaba sa modimo ke re se tlile go fola dilo tše di riagalang mo lefaseng di ria ke lebaka la rena ka lebaka la maekgogomošo wa re neng le ona go bolelana gampe go nyaka go ba dikgoši le mo go sa nyakegeng ke go kwele Professor a re boele megaleng ya 0648582771 mcrs o se mo yene a kwande a re gona ra lena thobela
lebaka ke gore rena baetapele mogala wa gešo re hloka dithapedišo rena re hloka setšhaba nke se re rapediše rena iya yeah yeah no ke leboga kudu mogala wa gešo malome ka kapa setšhaba se swanetše go tseba gore santse se rapediše baetapele ba ba lego gona yeah ke bolela ka baruti ke bolela ka dingaka aga a sure o mpeile on hold ene nna ke nna ka kapa radio a ke bewe on hold go ena le gore motho a mpee on hold ka mare nna ke bee yena mcrs o se mo yene a kwande mshat thobela mcrs dumela 0648582771 mcrs o se mo yene a kwande kgoši e kgolo yeo e mpušago le hlwele ebile le diketše mongaka le kgono le ditheto di a re swanela professor Shiwe thobela a ge mongaka le kae kgoši e mpuša yeah ko go kwala gauso yeah ke leboga kudu pa go be bjalo mantšwa gago ke a mabotse kudu pa lefela le re bja dithapelong yeah re lebogile mongaka re lebogile kudu go tshwana le lena 0648582771 0648582771 mcrs o mo moyeng dumela siyaphila unjani yeah 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 angithokoza kakhulu baba thank you mahlangu ngefalibhanka mo indoda yama-section bengithi ngizombuza ukuthi khaning abantu nabangafunani yona iyi-section bane 0648582771 usemoyeni a kwande re gona rra lena madume a mabotse a fihlile le kae motswadi yaka tobela ema pele kgaetšedi yaka ge o re ba lebitša ba le iša kae le seke la mo le se la bontšha ke ba bolena ne seke belaya
re leboga kudu mama. Thank you kgaitsedi ya ka ya prof e le gore ge motho a swara ke badimo yena go ne le se a se bonang pele goba o tlo no kwa ka batho ge ba ntse ba bolela fela wa kra yena a sa bone selo. Malome ka kapa nna ba batlang go thwasa ke go botsiša ga botse thwi gore a na badimo ba geno ba go laetše ka monna O ya a ke nyake go thwasiša badimo ba gago ba se ba go laelela ka mogae. ya Nna le wena ga re tlile kgonana mara ge e le gore ka nnete ka mannete ba go laetše ka mo gore re nna le wena re tlile kgonana gape badimo santse o ba bone malome ka kapa o ka kore ba swantse ba bone ke motho o swanetse go bona badimo ba gage. O ya badimo o ka ba bona o sala gae ba go laelela ba re a wa sepela o ye ga moremi o ye go thwasa ga o seno o fetša go orela lebeya ba nore gannyane ba re šuthi ba ya go botša badimo kua gore a wa ngwana o la o dumetše O ya and then ba go tlogela le modimo wa go dišitšeng wa go hlokometšeng wa go no fela go bontšha mola le mola ga ile gore kotsi etla ba tla ba boa ba re a wa ngwana ka tema o e kgathile wa letšea ya seripeng sa bobedi ka nnete re ya leboga mme o mpolaile kudu ga re ba re bitše 0648582771 mcrs o se moyeni a kwande Thobela a re gona ra lena a ra go amogela ntate Manyaka ya o ya wa re lekole ntate Manyaka re lebogile kudu ntate Manyaka. Tate Manyaka o bolela nnete wa tsewa matšatšing a bolekgono le ge batho ba re ba ile bolefelong la boiketlo ba go tonela lethabo la motlana o tle ka go ntšha di-stress o no makala motho wa šitše a le more gore wela o sa tseba gore wela o tšhabele kae malome ka kapa a se se re se nyakane wa re wa ya mmolong o tepethela ke moya shu motho wale e banna gantsi banna modimo gantsi banna ko mo buang banna re tlaišang banna mcrs dumela Mankhabane a re gona le kae wa rra thobela re gona le kae mogala ba gešo a ge aga ya ke leboga thata mogala ba gešo le re bile dithapelong a re a leboga Mankhabane right 0648582771 0648582771 mcrs dumela Thobela e kae ngaka Moremi re gona le kae motswadi ya ka re gona o ka re ke bolo moruti ma Polo ja go dia kgothatsa ai ke le go dupa wa dietla ka mo kerekeng ntate Moremi na motho ga ile go ngadi ya a ile go pela thuso ya ga mpeng ke no ba tsenya gore go na le ngaka tse dingwe go nna ke ile go yena ke kgolore ke mo khopele ntlare sa gore kubela e motho a mpe sona ga neng ko a santse a mpe sona ene o go fa sona se a lebelela gore na nto o e nyakelang yona wa re leshana ke sela ke re santse re be le nnete ke wa dumela go fa motho se se sa nyakeleng nna ngaka Moremi Thobela
nka se palle go tla go wena ke re ipodise ke a lwala aowa empa ke moruti ya se se salang ke tena ke baruti ba bangwe a se gore golo ya dingaka fela le baruti ba ya dingakeng ba tia dingaka tsa golo ya batho ba ya bongakeng moruti ko ga ya bongakeng a re ke go bola mokete ngaka ya mofa gona monse ya senya gore ngaka e ile go bola mokete ke gona ke rena baetapele re hloka dithapedišo tša setšhaba gobane re šetše re thomile gore molao o re gare ga matsogo mola e santseng e be rena re santseng re sware setšhaba se kgone go sepela ka molao o mo botse jwale aowa ngaka Moremi Mokone ya leboga nna motho ga ile ko ngakeng a ile kgopela thuso ga a ntsenye ka gore o ile kgopela thuso o a lwala o nyaka go fola ene ge a kgopela thuso e le motho a kereke ene gomme ga a bua ko a itla a fodile ga ana bothata selo nne ka nnete re ya leboga prof batho ba bontše ka mahlakoreng a go fapana gore kgethologano kapa competition ye e leng gona magareng ga baruti le dingaka ga ba e amogele ebile ga ba e thabele ke leboga ge batho ba boletše ka lebaka la gore malome ka kapa wa bona ge o kare o le motho wa re go fihla mo goneng batho wa bolela ka ngaka ye nngwe wa bona batho ba mola tseba gore nto o e bolelang batho ba inyake bolela tše badimo ba go botšang gore bolelo fetšo o ye gae wa bona ka mokibelo ke ya go bina moteti ga ke go fihla ka ya go bolela mangaka baruti ka senya dikereke tša moteti ka boa ka re ke boela gae ka re ke berekile mmereko ga wa bereka mmereko o senyetša batho o lweša batho iya phete se se swanetšeng go yo go sokolla o dukiše mo go nyakegang gona ka sontaga ke ya go bina kua go feta sešego ga ke ya go fihla kua ka ya go lwa le badikereke ka ya go lwa le baruti ke ya go fihla ka bolela se badimo ba mpotšang gomme batho ba šala ba ne le lethabo se segolo le moetapele goba o le motho e le gore bereka ka batho moya wa gago santse go phele go etswa wa kutso ka mehla ka matšatši se wa sepela go bolela ka batho ba bangwe go bolela ka motho o diba mpho ya gago ye badimokebeng ba fa yona nako e ya bolela ka motho mongwe molwetši ena o dumola wa ba tlopalela ko bona go bane sa gago ga wa tlela go bolela le badimotletše go bolela ka motho o mongwe jwale mangaka ba profeta a re tlogele go bolela ka batho taba tša batho re ka se kgone di palela beng ba tsona se rena re tshwanetseng go se dira ko go ratana re be ngata e tee re fodišeng setšhaba se fole se ye pele ge o ekwa ko botša ke re malome ka kapa baporofeta ra palela ko go dula fase ra bontšhana ra re ge re fetša go bontšhana ra nna molwetši ka mo banna nna ke a palelwa nke o mongwe ke bone gore yena a ka bereka jwang o fe ola mola gona ra wa Moremi at least shifa go berekegile motho o fodile ke se se re pandisha ka lebaka la gore ge o fetša go bereka ngwe o dira maekgogo ka re ke yena a tsebang dilo ka moka ga go siwa ka gore go ka mmerekwana a bereka mo noši re bone motho wa modimo tla gona o a palela jwale se segolo ke gore batho re swanetše go kwana ene nako ye nngwe malome ka kapa rena baruti ba porofeta bishop re lweša le ke setšhaba motho o thoma maaka a tepopa ba bokungwe ya lekgotla la bokhwirihwiri la go lweša batho o lebetše go lweša batho ba e leng gore ba kgethile ke modimo o lebetše gore o thoma maaka le mo go sa nyakegeng o lebetše gore seo se dirang ga o emela ditlamorago tša gona batho ba nako ngwe ba senyetša ke maaka nke topiki ya la bobedi la beke e tlang re engwa le gore maaka go sa kgathale gore a tswa ka malapeng a tswa ka dikerekeng a tswa dingakeng a tswa meberekong a tswa kae nete maaka a lositše bana ba bangwe maaka a thubile malapa ba bangwe maaka a senyeditše batho bogoši ba ga bo bona
maka malume ka kapa a sentše batho ba senyegeletse ka lebaka la maka thopi ya labobedi tlhogopoledišano malume ka kapa o iapeshe ka bogwari batho ba itsebe gore o bolela ka maka a maka go dirile maka a go dirile eng ikwagetse prof kana professor Mremi ba o mohlomongwe ba ka rata go gore ba mošale morago ba ka rata go gore ba mokhwetse mohlomongwe a tle a ba eletse ba mokhwetse a tla ba phekole ba mokhwetse a tla ba thasitše ba mokhwetse a tle a ba alafe malwetse professor Fredegala kae nna ke reagala mo ga Matlala Ramošibo ke kgausule letamo sengele stadium go le stadium ga Matlala Ramošibo go Matlala Ramošibo ga go stadium go le monongwe ke ile ka mo kwa idila moreni ka lengwe la matšatši ya competition ke thata bana a re ke nna ka Mremi nna ke reagala mo Matlala Ramošibo kgausule stadium ka re a wore ka re oi banna modimo ka no ya mogao tšatši le go banna batho ba tla senoga mo la Matlala Ramošibo nna dula kgausule letamo ke nageng ya gaborena ge o itla kwa Matlala Ramošibo badudi ba gona o nyaka putši go botšiša o tlhoka direction go fitlha mola ba tlo go directa gabotse ga o ebila ka bolela le makoko ka re phela le batho gabotse ka kua nageng ya gaborena malume ka kapa number phone ba no founela tša office tša 060 959 0303 060 959 0303 or le ka founela 079 170 9862 ke tšaka and then ke rata go tsebiša batho gore ka Sontaga re tla re ka kua ke sešego ka motho kwa Polokwane go roroša magolo mo ba re ke tsatsi ba le ba nyakang di-product di-product di tlo ba gona ba se ba gole and then ba tlo no letsetša CCAG o tla ba fa dilo ka moka ka botlalo a tseba gore o tla le di-product tše kae because maloba be re le ka Soshanguve batho ba kry-ile di-product ba banrailo di a ba hlaela ka lebaka la go se ode e sa le nako so re ya gopela gore bao e le gore ba tlo di hloka ba bolele sa le nako re tle kgone go bona gore re ba fišetša tsona jwang magolo tšatši pula magofe motong ke ka motho ya ka mo Polokwane ba ka Polokwane ke na le nneta gore ba re kwa go lelela thuko e fetla re le mowe re dina gona ka mokibelo ba se ba lebala ga Mashabela nama ya jiwa ka mo moteti slow re a le ba prof thank you selemo go ba maraka dula le re ka se go fetogeng re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM. tsenalang e tlo ba baloi ba ba tlo jang bana ba lena re swanetse re lo gore kgoro ye e tlemagane re nyakele taelo gore kgoro ye tle kgone gore batho ba ileng gore ba swere dikgopi tša morago ba di lebana le makashili dikgopi tša morago tše di diragetseng di diragetse le ka se tsoga le di fetotše se re ka se dirang ko go thoma bophelo bo boswa le kgono dilo di a thoma bana ba ba thoma go phedišana bana ba bannyane ba ba nyaka go kwana ba palela ko go kwana ka lebaka la batswadi ba e leng gore bona ka bo bona ga ba etelana ga ba boledišana ba naganelana bobe ba loišana ba nyaka go bona le bana ba le bona ba goga le bona lena le bana digrupeng and then le tlhapeng dilo tša lena di tlo loka di tlo ba gabotse ba bagolo ba ba tlo le sala morago ge ba bona gore lena le tswela pele le ba bona tswelopele e botse go lena ge go ne mediro ya leloko la ga Madisa le thekganeng ge moloi ya go loya nyaka letswa le gona dingaka di gona a gone moloi wa ka se tseneng ka ngwana wa ka gae moloi kgorong o tsena ka ngwana wa kgoro lena le kgoro le dira eng gore seo se fele kgoro ya bohlale e a emelela ya nyaka ngaka ya re ngaka re dikgakanego ya re ngaka re a loišana ba re nna ke a loya a na ke a loya na boloi bo nka bo tlogela jwang le kgono ba ga bokhomotso ba re biditše re tlile mo morago ga makhu a makae a bileng gona morago
morago ga dintwa tše kae tše di bileng go batho ba leng gona ba ga madiša le leng bomme bontate le sa boledišane le go felela